Patimo Moscow ke piny mano mar Haiti waduogo e pacho kaindi wach mabende poden malit en ni jopuonjre adek owito ngimagi kanyo ka achiel dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth ma Kerugoya bang' nyamburko mane riembe ng'weri titi tuomo gi machiegni gi gweng' ma Kimunye County no. Jopuonjrego achiel ma jaklas 10 kod 2 ma jo sekondar madundo ma Kimunye nyochimo gweng' ma Gatugura e seche ma masira no mar apaya no jukogi. Kaluwore gi report mar obila, nyamburko e kido mar lori manyowuok Kimunye nyobayo kendo tumo jopuonjrego. Moko kuom joneno ong'ur ni gweng'no osebedo kod masira buora mag apaya, omiyo obila osechako timo nonro e wi masira no. Na hiyo ajali imehusisha vijana wadogo wa shule wenye walikuwa wakisafiri kwa pikipiki, na hasa ndipo wamekutana na lori wakagongana na hao vijana wakaweza kuaga dunia. Wale wameaga ni watatu. Walikuwa natoka Gatugura wakipanda Kimunye. Kuna lori ilikuwa inateremka kutoka Kimunye, ilikuwa inatembelea on the wrong side. Wale vijana wakapatana na hiyo lori head on collision. Ilikuwa pande ya kuteremka. Wakati hii Probox iliona hivyo, Probox ikatoroka. Wakati Probox ilitoroka, hao watu wa pikipiki wakaona kama wamepatiwa njia ya kupita. Wakati walikuwa na kupita, wakakutana na lori. Wakagongwa, wakaruhusiwa ile Probox. Serikali ya huku Kirinyaga watuangalilia hii area yetu. Watuwekee satellite ama boost ama light. Ama watuwekee hii bump side na side ile ya nyuma. In case today inaweza kuwa ni watoto wetu. Maybe kesho inaweza kuwa ni Purity. Naona. Wakituwekea light, in case of anything, unaweza exist na upate line ya kupotelea. Sio mara ya kwanza, sio mara ya pili, sio mara ya tatu, na hii barabara tunahimiza ya kwamba kama ingewezekana hapa tuweze kuwekewa bumps so that the vehicles can slow down, especially when they are going down the rail here. At least we will be able to save a number of lives. Nyakora Mogi kapodwa ntiere weche mag